Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم تغين الله سبحانه وتعالى فك بشتان تورم ولا رسال ما من دمنا نفلان في أما زيزالاني الله سبحانه وتعالى تبارك معي كسرك على كربك صلى الله عليه وسلم ولا نيمان دون دو ستك مسايا نيامر يناي نما من دم الله سبحانه وتعالى كاليالا دم على كرب صلى الله عليه وسلم ككريالا ابي دالا كو على كرب صلى الله عليه وسلم سارتي بولو wala min ñinde de fet dama e ka ken ñuma ndonaye e ka alkraba sallallahu alaihi wasallam ka ñuma salani du ko yabi fode mako soli alkramandew assalamu alaykum du ko ka yere yoro atleni ngana monon tlebena nolu debe wele don ko makana ko sahabatu radwanullahi alaihim alkraba sallallahu alaihi wasallam jenyon ami du ko ke olu fanaye barsabu uyuni anu farkolo de alaka kirama وكان أكبر صلى الله عليه وسلم ما جاب وبلونا كلايدوكا أكل لنا ترى كبر لا لكن صلى الله عليه وسلم كلايدوكا كما فلكون ده لكن صلى الله عليه وسلم كالصحابة ونيوانجة السمع والطاعة يا رسول الله لك كرنيكم مما يوي أولو جولي ده بوانا أودي ياتو تشينت لبورا كسي أميا أمبو سامني دوكويه وسرب الله سبحانه وتعالى نايدوكا لكن صلى الله عليه وسلم جنيان زانا موني amid ko ka alkarba sallallahu alaihi wasallam bona sanmoni war anana suko ko alaka kira ka fani ko ati saranyi nanve aywa allah subhanahu wa ta'ala jiralila ana illa al mawaddata fil qurba ko nga kalim hunu mando kanga kalim hunu bona fe dama ko dama bale mu hundu bo wala mbal makam mbal muso hakili tola ke alakira sasama bona fe alakira sasama kan nyuma kama ke alakira sasama bona fe allah subhanahu wa ta'ala dalakan zanma labatul kama nani du ko ka alkarba sallallahu alaihi wasallam na bona sanmoni am du ko ka mu'minu ye munu ndugo alkarba sallallahu alaihi wasallam na bi ihsanin ila yawm ad-din ni nyuma min ni fokata se alkama jodoma ya rabbi amajina allah subhanahu wa ta'ala fa alkamal al-islamiyaka allah subhanahu wa ta'ala kan fatu al-islamiyaka ikhwan al-muslimin bal al-islamu attaqullaha fima amar atanga jaga sira allah subhanahu wa ta'ala ni akaya mariyakula ala ko nga minge balma ke balma so jija nganze ko kelila wanta hu amma anu na hawaza jar allah subhanahu wa ta'ala ko nga femin dabla klit aywa ma cin chuku hagili tu yera la iseko ko dabla lillah dala ko girnga jo fumi vlesena jela boy mo neke ko tituni njugoyina masayo titwa chukula nafulutika nafulu tigati twa chugola kene bato ka farkulu kene ti twa chugola dem senti twa chugola min ba'dihi al-mashibu shijabi fuako farkulu jakuba bil laba la fula fo selijita ji sel daga fale ji talibi kamana go ola ni mam yene vamu bi hagil tuyerna Allah subhanahu wa ta'ala nyesranye huwa al-qiyam bil awamiri wal istinab an nawahi akika minge ki seko ko kelila akika min dabla ki seko ke o dabla lillah balma muso man nasaja fi hayatihi ala hadain al minwalaini mauma yaka nyinma yake fale kada ni mbangala maflaka saida dunya wa ukhra Allah subhanahu wa ta'ala nyena otigima akuna bija jena kuna bija lahara toate jamute yekote
ke ala fa dama aywa Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru fulani nyonje akiga minge iseko ko kelila akiga min dabla iseko ko dabla lillah nakara ni jogo nye insha Allah ta'ala alkama jodo kena ka fo ko binye ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka hakili nyumandi ana bal sabab la jalema sawa'un fihi al-ilm wal jahilu mbangala maflami vodi fliye 600 dona bani convinka kana na la don kal fayma jije ka keta anika fota ko be Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaruma wa ku kam min dabla iseko ko dabla lillah wa convifana o nyine me o fe الضعيف والقوي الله سبحانه وتعالى فanga dima Allah subhanahu wa ta'ala la foki gar sege jenso sigila aflabela jele kelenye ika nyinama ken fe flani nyonje dama o dama de nyinne do ife wala haju wa ghayra al haji ala hiji no ko mamima anayi min dese ama aflabela jele keleni na hiji de ki jija ka hiji ken ala nya sranye ala ma hiji no ko emmi ma min no ko yima ki jija ko ken ala nya sranye جعلني الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بل كان بل مسوم دغو كنيره كوي كدغو كيري نن اي الله سبحانه وتعالى كانغا كجوني منو مي كمالا نيوما مي كاتوكالا ngolo gelene kana gelete munو nga nyina mayala na Allah subhanahu wa ta'ala ko kabla yoro meno ba blay na alaka kira ko kwa ka keccugo meno ba keto sego dama jiralla imami ni mbalonate وتقول ما دبسك جيدا الله سبحانه وتعالى كهيرك القيامة نحمده سبحانه وتعالى أمسيتك مساتنوك بركة دا بحلوله علينا ليالي العشر المباركة كوي الله سبحانه وتعالى التي كوي كو دجرو بسيتك مسابولو الله سبحانه وتعالى شو بركة ممنون غانغر سكي سلبك له شوتان كامنات لفولو لك تاسا شوتان ما الله سبحانه وتعالى يومين جيني أنا بركة ayo min ngar saga nin leflayna ala foka barka dala ayo munun je ala no taran ayo Allah subhanahu wa ta'ala ka ayo dahra hina ma ala deli ala ka yafa olu bela jalema Allah subhanahu wa ta'ala ka anyaru balu asama cheka waj'alha nafhatan kabira لهذه الأمة المحمدية سلبك الشتان ala ko kelila sonfen kerngara linya alkrabana mandownya am ala fola ka barka dawla كسيك أجر السلام ولا من جد والشهد فيها سعيدة دنيا وأخرى نشوتا مبلان الله تعالى كموندو الله يكدم هنونا مندو ما جوجة يتشسرالا مسو يتشسرالا نهر بارو تشايلي على كيامر لبتولي نتشسري الله سبحانه وتعالى بتولي لا وتكلم كنا بجاجين أن الآخرة وفيها يوم عرفة nangi mako dombar kamaw do kerekere lu do kadum hon mandema akerekere bele ba do arafa do ala yo ayo oke ashutana kadi alkraba sallallahu alaihi wasallam na mandoma alladhi qala fihi ash-shari' al-hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam arafa do mi abunyana barka fe alkraba sallallahu alaihi wasallam mana kungai tloma jo balma ke balma muso alaka kira ko somo yomi arafa ko arafa do shuni يكفر السنتين قابل سفلة دي جرمية فدي الشمامة ماضية ومستقبلة سامي إني بورو لا سيسا نو تمنا سيسا أنا سامي نيمي سامي نيشي ما الله سبحانه وتعالى بتمنى جرمية فا مي فانا ناتودو أبو فانا جرمية فا أحمد بن حنبل ين حديثا لكالي مسلم فانا ين لكالي asama ndiye ne vami bado ko Allah subhanahu wa ta'ala hinena alkada bana mandewna nga sababu yo munye nyema ba mi mba nyefe alaka kirafe akira mandewve no famu tunna mamina wallahi la ilaha illa huwa bolo baje na kari nyana ko ene alkara flanye o belejele ko fe akaf samandiya ko kibini ni rasor olula balma kan balma musa yira jaba wala madrasa de mono mbeka alaka kira wele ko alaka cide aya hagilta yira Allah hal mati imasa wele tap mata alaka kirama alaka kiraka bonima alaka kirabi wele de ko alaka rabba ala ya bunye ika doko ala tseka do ya ngani filila ami tega menaka sarajirila ala alaka rabunye anga bunya anga kafe alaka sallallahu alaihi wasallam afdalu aywa walad adam alayhi salam de belejele kundigido habibur rahmani hine masakanu nyodo
الله سبحانه وتعالى يا سو مقام المحمود يوم الشفاعة الكما جودو كنك على جورو داما اتي جوي نتي جوي جير على داما يبولو تشري اكا فينيكونا اكا بركه ني الله سبحانه وتعالى بي مكو دلا نو ينغان عربو كان جيني ينغالو بي دا والله على ديل على كا حكي ني ماندي اما وقبل الخوض في المقصد ينغا دو انغا ولا دلا ني ايوا ملاحظه ينينا فللو دو هيجي كونغا كدي ايوا هيجي دوما yan ka do aywa o nyana filalula wala kalula ambi anga television barkama telesarfala amu foko barkada uye aywa emission min siki kerengera lenyana heji kunga ka heji de somo to anveya ubu sigileto ku somo wiye aywa batola amu fala ku barkada la usraba allah subhanahu wa ta'ala ka aywa jam'iyatul islamiyya ansaruddin usraba allah subhanahu wa ta'ala ka ala bado uyu seko ke o kanyina ma baraketugo ya o ka dina baraketugo ya ni shabihu bala ani sahaba o ka baraketugo de bo men nyove am ala del ala kanu sara kayralla ka sababu nyuma fo anva anambar aywa angara moko a cheikh sarfon madan haydara alhamdulillah rabbil alamin ala bado jon dayi se aya seko ke alhamdulillah rabbil alamin o foluni o barkada o temena amba nyini aywa hejide o ko hagil tu yeralla hiji jihadu de nitara ifara nyonga ki yera ko de Allah subhanahu wa ta'ala wala rata menena nya fuye ngo fin beti daga hiji de sisa ngone ni wati na nyi lafiya wati soro ki ka matlan bo nyona ka bajo bade da ka ki yelama aywa kida aywa ki farko fon ka bo nyona ka suna isakoni dungona hiji de mangango ke hiji de desele bi daga suna ni jabbina na yoro mina be wuli ka telia ka sanya sabati ka nyisha ka batuma ni hijide farkolo ya ngenye ata farishi ayira kunsa kola hijide ti fenya na mafa nyafo ayembe segaka hijide manga foi siri afarla minge maka farkolo munumunu ka nube e hakil to ayira la alkara sallallahu alaihi wasallam ko ndina ina ko ad-daruratu tubihu al-ma'zurati ko ni darakuna na ko lu jura ko be daka wala hijide umbi tamashe munum la uyira kunka ube badji munondo ukana no be nyondo ni aye amba jigiya darla kama arsama shariati bashi fala ka beni watima hijide umbe femuno aywa mana munon sere ubolola nabi ke nyondo kama amba jigiya ngo darla kama aslama shariati bashi fa ola ukambala munono ba dlo ukana ajrubi adamina ukama nguna ka aywa ufarkolo lamini kana be ukama ngorla ma darla kama arsama sharia ma bashi fala afemi ndoko ko bolla monturu an bol ko nanne ko aya hagilito olula ayolu yoroje ya allah heji wati kumurni konnana jihadu do ni yere ko di allah subhanahu wa ta'ala ma itakketo ko binya nanya na allah subhanahu wa ta'ala bi ko ka bi jurumuna ko na fi bayi bangi domina and allah subhanahu wa ta'ala deli taqabbal allah ibadatina alaka nga bato mine waj'al hajja hujjajina hajjana mabrura anga hijide munon ala hijilati ko wi ala ko bato mine ويسره لنا كلنا آمين على ما نقول يمنوني على كاكا على كما كان نقول يقولوي وهذا عوان الشروع في المقصد بل ما كان بل بمسو سانغون نياندون دوي anga bi wala dala fotko nyuma ala deli ala ko noko yama darsul yawma ala eid al adha wal udhiya be wala da be fembar kama flaka seliba selikene selitoko ya anillah ya ko kunga don bo yemu vola من سبترك على كلام صلى الله عليه وسلم وسمي العيد عيدا لعوده وتكرره فين بايرم بي ويل كو سلي نابي فاما كو عيد لربكانا اكو اتوا كورودي كو سكي فين ناتارا سانورا ابي سكي كانا ودلا على صلى الله عليه وسلم يا ويل كو عيد والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع سلامو كير سكو يا بارته الله سلي القرآن النسودي أن أكرب صلى الله عليه وسلم كسنة المطهرة أكرب كسنة جيلي ولا إجماع أن دون الشدمو كبنا أكرب كلا تارا كشريعة منتو دون بامونمولو أما الكتاب القرآن النسودي مفوالا ودي الله سبحانه وتعالى كمكاي الله سبحانه وتعالى كو فصلي لربك وانحر أكرب كلا إلا بيكابو kata selikene bone assalamu ye daba makama wan har ikasraki ka aywa
la hiya kan soko wa amma sunnatu alaka sunna dalu yeminya ola akhraja shaykhani anga chogorba fla imam bukhari ni muslimu wa yabu an abi sa'idi ko abu sa'idi al-lakali ko kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qala sallallahu nabi ma kun gera yakhruju yawm al-fitr wal adha ko selñini seliba ko atmi bo ila al-musalla kata sel yorola wa awwal shay'in yabda'u bihi as-salatu kuna ko zara sel kenaka ko ka bara folo kunye ko mba damene selide la ma yansarifu natla lola absaraka aywa jingi kabo aywa sel ke yorola fa yaqumu muqabila an-nasi nabura sel ko na salamu bla ko absaraka wuli ki jo assalamu nyefe wa nasu ala sufufihim mo sikile do usella chogomena ko safawla fa ya'idhuhum abu waju abi ala yasranya fuye abi ala so talaka yamru labatulu jira ulaka alaka daw ko lu kola sheli jira ula ya'idhuhum wa ya'muruhum njogo inde la pum waju ko yamru ya al-salamaya baraw kali amala ijma'u don shi mboka benga o dalu ye minye fa haka ibn hazmi don shi ba bada bi wele ko ibn hazmi wayla kalka al-ittifaq ala annaha laysat bi fardi kwab ayo asabati don bo nu nyonja bengana ka fa ko selikene fla selban selinyini ko farda konente o kore ko sunnado wa fiqhuhu sisangon wati choko kama abara yara kechoko ya nyo foto yi mbalma ke mbalma muso itlo majo salatul eidaini fambi wele ko selikene fla selinyini ne selba sunnatul ma kada alakara ka sunna gelando ko ya gele ya amande nga liman tajibu alayhi aljum'atu awajibi amma ka juma wajibi amma maminga mandubatun li ghayrihim juma wajibi ande maminga ina fa musawni demsenu an dina akan ne de olu hakela illa alhaja wa ahlamina aywa awajibi yande selikana bon wajibi yande hijide ka ani mina sakibaw darla ko kama wahya rak'atani abara yare joko nafila joko flade selliye min hil nafilati ila zawali aselli wati ba damine tle wati beta nafila selli wati ye fajiri kene chile ko foka tle yele ka se aywa gawal kala hakema nafila selli mana daka awati ba tay ila zawali foka ta se tle selima kunje nabi wele ko miditle يكبر بعد الإحرام الستة السلتو الإمام فيه نانا نسلكنا كأجوام ألكر الجنونا أباب البركة مكورتا يكبر بعد الإحرام أبي الله أكبر فو أيوة شنكلي أبي فو مكو تكبيرة الإحرام وكفى أبي الله أكبر فو ستة نشين وورو وكوري أجولي بلوفلا بكورتا الله أكبر فولمينا وكفى أبي شين وورو كفر أوكا أجولي بي الله أكبر شين وولو فلانفو كفى موبا بلجلك أيوة كلجل نفو أنفه وفي ثانية 5 بعد تكبيرة القيام جوكو فلانا نقولي توكي جو أبي ولي كي كلني الله ورو كلني كترك الله ورو شين دورو فوق فاروكا جوكو فلا الله ورو شين ولفلا جوكو فلانا الله أكبر شين ورو كم موبا بلجلك فوق تكو أنفه ومن أدرك الإمام ما من نونا ناي الإمام الصرا قبل أن يركع أتى بتكبيري mami nana eretar la ay almami soro ka soro ama pmbere mine atikilama be allah ajija ka allah ko kelevo aywa pmbere mine ke almami no fe fa in raka'a al imam tarakahu wa tabi'ahu na almami pmbere mine ke ka soro la aywa ama saga allah ko dafa abaka allah ko totoyi abitu ko almami na amadar ko haniyati ne mami nana selkenana kasoro almamka joko folo bana inana do fa joko flana de la yukabbiru 5 ghayra al-ihrami atiba allah ko kelimvo bolo flan ni bolo fla korta ka do selikono kasoro ka duru fara oka o joko flana allah ko woro dafa lay wa fi rak'at al-qada'i arka flana min abino sara kele yukabbiru 6 ghayra takbirat al-qiyami awuli to ki jo abi wuli ki jon allah ko kele ni bolo fla korta tala kasoro ka woro fara oka aka seli kunfilani ngalena
alimami labatole kama o be ben ala mawde ala karaka sunna ye wa mithluhu man adraka rak'atan man adraka duna rak'ati ma fana ba ken joko yina ma min na selikene na ama foy sor alimami fa ama arakan zora fa ya sor alimami wuli la ka bo pimere min labana ale tendru dama de sor alimami fa wal man na sor alimami sigi ma be tahiyya kala na Allahu akbar fo ka sigi ka tahiyya kala alimami fa na alimami salamu bla na wulla ki jo aba ken joko yina Allah ta'ala deli alaka famu choko nyumadi anambal asama bela jalema wa khutbatan kal jum'ati lahumma abi sarakas aywa khutba flakala almambe khutba flakala selikene flakama ina fa abi aywa khutba flakala jumana choko mina wa ba'diyatuhuma khutba fla ablali selikele kofe wa alkarabaka sunnaye wa saftahuhuma bitakbiri ka fladda yelani Allahu akbar ya ka pumadda mina kibina salamu waju ibi kulo dugma kulo daba masala ibi kulo aywa Allah subhanahu wa ta'ala la ni Allah akbar foliye ka chaya wa takhlilu habihi bila haddi kito aywa khutba kalanina ni aywa pumaka chenyuma unye ala yasaranya pumaka nyuma unye ka fa salamu ye ibi to ka kulo setigi masala Allahu akbar no kara mo kulo no fa alala ka Allah subhanahu wa ta'ala ka bunyefo hakata ola wasama'uhuma kasiki ka flafana lame wa alakra ka sunnaye kana teliya ko jugo ka fa salamu bla la bara imbana ni yana tato e ngaso o nyinnete wa takbiru athara 15 faridata aywasni Allah subhanahu wa ta'ala yalla tiga serkena bara ubana ka Allah akbar fo athara 15 faridata farda tanduru kofe ظهر يوم النهر وبالدمنة أيوة سلكنا دو سلفنا إلى صبح يوم الرابع كتا سلت لناننا سوما فرد السلك وفلما سلام بلا بلا إبا الله أكبر فو الله سبحانه وتعالى نيني فنفتني من زور الله سلكنا كبارو يالا ولا رجو سنفلنا لبا الأضحية وإلا هي لهي على كرك السنة السلام عليكم تشسري أبار الله تصنع الأضحية لغير لحر غير حاج فم بيقول كل هي السنة يا ليدو على كرا السنة يا أماني ونغا أماني منو يهورني منو نتهيجي لا الله سبحانه وتعالى هي السنة يا أوي لا هي جاكو يا سنة يا نيكا ولودك إن كانت لا تجحف بنفقته نصر الله إبولا بالو من بيبوليكا سانكو نيكا سانبالو كواتي تشنسي أوما كواتي سنجة كدامتما ويضحي عن نفسه وبما نبي الله يفا مبالما كي مبالما مسو نبي الله يفا كبو إيركوما شريعة بودة سنة واجبية إيكا وعمن تلزمه نفقته بالقرابة ناسين غيرما أبدا قيي إيكا الله يفا كبو إبالما وفنما إبالما منونغا داهيري مسريم إلا فإن أشركهم في أضحيته حصلت السنة للجميع ناتشا ما سمكيلي إيه أن يس أيها الله يكلزا ولا يكلجو كان يسري إيه أن يبالما نوم بلجلي أن يفرمسون نوم بلجلي كو على نين الله يكلي إن سرك فا إيه الله سبحانه وتعالى إيه كيرك السنة لبتولي كما أم بلجلي توالا الله سبحانه وتعالى ببرج فرفر بين نيونجي إن فعلك كرا أسرب الله سبحانه وتعالى كا أي الله يدفع أمانة بتوالا كمان جيجا موكا نفع مكسبة كمودو أبراجي لا أود بدكا نعنجا جاكا ورفر نيونجا كالله هي سانغافا ومين بجمعنا لبانا نيامي دونا أيوة دينا كنا فريكة دونا دينا نموما سلينينا بارداو مامونو بباردا كلنا mamunu be jekelena mamunu be parilla mamunu njeme ka faranyonga ka jenyuma undla obi na furo faranyonga kal aywa bakansa ka fa ka sogotla e tani tay ne rebe tani ndai islamia sharia mabashi fo ola basabu o bakan o ti wele ko lahiya sharti foita ola o ye sogode abta ke ka demba yaw lahine no o na furo faranyonga ni ben nyedaw nyedai islamia sharia sombe oma na fembi wele ko lahiya o yebbato kerngara lede sharti debe aywa abakans aywa nyine chokola atma ba jija
aka ne va mu ka faranyo nga ka mishi sanko wele ko lahiya anga ala bato mazhabu minga alma malike ka mazhabu majene oyi lahiya la inma tuzo min da'ani ma dakhala fi sanati sagala aywa fambi wasakala min jida fara sangele dakenena fadona aywa savlanana bala minye aywa sangele teme ne kalofla nywana yi mishila mindo na sanani nana nyamena mindo na samoro nana ويدخل وقتها بفراغ الإمام من الصلاة لا هي كندك واتي بالدمنة الإمام تلاليه أكا كندك لله أيوة والخطبة أنا كتب كلانا بالنسبة له والإمام يركوي ناتلا سلا كتب كلانا تلا أبصر كلا هي كندك أما لغيره فبعد فراغه من أضحيته ما من الإمامية وبالإمام دكونو الإمام تلا كلا هي كندك لا يرمنا obsora ka takande ke islamia siki me nyombonya de ka almamu ya alkar sallallahu alaihi wasallam kan ayo nona blawde ye oni boye kakan oni ladegele kakan ibad don ko nga dina yelemane fle ka kenyema nyema yal ble bunya te doni ba ka ble ko toye dama ko alakodo ande ma batula ambe alako jela alaka wati sera ni alako mi amba kete ande ya lemame kama ande ya ngara mako kama obeda alaka kiraka sahaba ma buda o yettay o ta alatay o ta kiratay ambe ala de ala kan famu ci ko nyumadi jamana laban selama ma dina sigime nyombunya ka nyemo bunya ne jaku yey ala ka hakile nyumande amma ala ko kaka ala yakama wa yasmiru waqtaha ila ghurubi shamsi la hiya fawati bi tusina fakata setle benima من اليوم الثالث سلسلة السبنانا والأفضل الفاهل لا يفننا جيجي دكافسا هم الخسيج وكفى قائيوا منو ساجي كاب ساكت مساق منكا والبقر تلي الغنم أيوة مشيدا من ساكا واتي عند أمبولو مكابا أمي كما كنغرويا كيافد السلام وفي أيوة أنغنا نيجي نغالي دامدوي كجابي واتي تسون أمبلي إن شاء الله تعالى ولا دو تشوكو دباتو nyingalo bin nambolo ka segi ka salama jabidi nyingal chayara fuka fa chayara insha Allah ta'ala sanama mi dugo de nyin awfa anji kan salama ka dugo la dugo samama ala shinike ne di nyingal kelendi to fa ka jabi soro membaru sanveya aywa soro to nyumana membe adu so kon lafiya amba Allah ta'ala deli o shino kenaya ala ko di amma baray ala ka sabati ala ka ala nyada nyinne baray الله سبحانه وتعالى كوكاكا ألا كما ألا كوكا ألا كربنا بنا سنما وبركة كما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر الطاهر منطاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما